Danes bomo govorili o potici, ker se bliža čas praznikov, velike noči, v vseh domovih lepo diši in marsikatera gospodinja pripravlja potico. Jaz jo bom pokazala danes na moj način, kako jo jaz pripravljam, mogoče bo tudi komu lažje. Poznamo tudi veliko vrst potic, od orehove do lešnikove, makova, skutina, pehtranova, rožičeva, ocvirkova, ogromno je teh potic in vrst. Danes bomo pripravili orehovo potico z rozinami. Rozine v potici so zelo dobre, sočne in imamo po večini radi. Najprej bomo pripravili testo. Za testo potrebujemo moko, mleko, maslo, rum, vaniljev sladkor, sol, seveda kvas, limonina lupinica in to pa rumenjake. Najprej bomo moko presejali. Zelo pomembno je, da se moka preseje, najprej zaradi tega, da ne bi bila kakšna smetka noter, po drugi strani je pa moka dobi zračnost. In jo lepo presejemo. V moko bomo dodali sol. Moko in sol bomo premešali, da ne bomo kvas prišel direktno do soli, ker potem ne bo nič iz testa. Sedaj bomo segreli mleko, da bo mlačno, toplo mlačno, in en del bomo vzeli in bomo naredili kvasni nastavek. Damo 30 gramov kvasa, dodamo eno žličko sladkorja, da dobi hrano kvas, dodamo en del toplega mleka. To lepo premešamo, da se kvas raztopi. In tako smo pripravili kvasni nastavek. Kvas mora biti svež. Tole smo pripravili kvasni nastavek, ga pustimo. V ostalo mleko dodamo maslo, sladkor in pa vaniljev sladkor. To vse skupaj premešamo. Malo segrejemo, da se lepo stopi maslo s mlekom in sladkorjem. Ne sme zavreti, ker bo prevroče in bo uničilo kvas. Sladkor, maslo in mleko smo lepo stopili, pripravili. Temperatura, če je ne veste ali pa da vam se zdi prevroče, pomočite prst noter in boste občutili na roki, ali je prevroče ali je ravno prav. Tale zadeva je zelo ravno prav in lahko delamo naprej. Ločimo rumenjake od beljakov, ker bomo potrebovali beljake za nadev. Rumenjake bomo pa dali tulele v mleko in maslo. Rumenjake premešamo z maslom in mlekom, da se lepo še oni povežejo. Dodamo rum, nastrgamo še limonino lupinico. Kvas stresemo v moko. Malo premešamo. Dodamo vse ostale sestavine. Postopoma počasi mešamo zraven. In sedaj ugnetemo testo. Zelo dobro ga moramo primešati, da se bo vse povezalo. Gnetemo ga toliko časa, da odstopi od posode. Takrat je testo ravno pravšnje. Testo smo zdaj pripravili, sedaj gremo na mikser, ga gnetemo, da se loči testo od posode. Testo imamo še malo preredko, mora biti bolj gosto in ga moramo še obdelati. Ga še lepo ročno obdelamo, gnetemo noter. Testo mora biti mehko, voljno. Preveč moke se pa tudi ne sme dajati in dodajati. Posodico malo pomokamo. Damo naše testo lepo počivati, testo pokrijemo, ga pustimo, da vzhaja, približno, da vsaj enkrat toliko naraste, približno pol ure, 45 minut bomo videli, kako bo. Pomembna je tudi toplota v prostoru, da je dovolj toplo in da potem on svoje naredi in hitro vzhaja. Ravno prav mora biti dovolj. Ga dajmo počivati. Pripravili bomo orehov nadev.
Tole imamo pripravljene orehe mlete, rozine, sladkor, mleko in sladko smetano, rum, cimet, vaniljev sladkor in pa seveda limonina lupinica. Mleko in sladko smetano segrejemo do vrenja. Ne pustimo, da zavre. Do vrenja bo dovolj in s tem poparimo, polijemo po orehih. Smetano in mleko smo lepo segreli, do vrelišča polijemo naše orehe, premešamo, da se bo tole sprijelo lepo. Orehe smo premešali, dodamo sladkor, vaniljev sladkor, naš zelo dišeči rum, dodamo še malo cimeta, po okusu malo. To vse skupaj premešamo. Takole, sedaj smo premešali, v tolele bomo vmešali še naše beljake, ki jih bomo stepli. Dodamo še limonino lupino. Beljaki so se nam lepo stepli. Premešamo k našim orehom, pa dajmo postopoma to premešati. Beljak damo notri zato, da imamo bolj rahel nadev, lepo mazast in da bo potička zelo dobra in okusna. Smo dodali tudi dosti začimb. Evo, nadev imamo pripravljen. Sedaj bomo pa našo potico, našo testo. Evo, pogrnili smo prt, na prt bomo potrosili moko, razvaljali testo. Delovno površino si bomo potrosili z ostro moko. Testo nam je lepo vzhajalo. Ga lepo odkrijemo. Evo, in ga takole lepo stresemo. Naše testo je pripravljeno za valjenje. Razvaljamo ga v en tak lep pravokotnik. Vedno pazimo, kako valjamo, da imamo enakomerne robove debele in vse ostalo. Potica ne sme biti, testo ne sme biti razvaljeno, ne predebelo, ne pretanko. Če bomo imeli predebelo, zvaljeno, ne bo v redu. Si izmerimo, kako imamo dolgega, da približno vemo glede našega pekača, ali smo dobro to pripravili, razvaljali dovolj dolžine ali ne, da nam bo pasalo v pekač. Sedaj damo nadev in ga razmažemo. Jaz osebno imam rada drugače zelo veliko file. Potica mora biti sočna. Pomembno je, da je enakomerno razmazano od roba do roba, ampak zadnji del ne namažemo do konca. Zaradi tega, da se ne bo odprla potica. Evo, potico smo enakomerno razmazali, pazimo, da rob ni do konca namazan, da se bo lepo ona sprijela. In za sladičko še posujemo z rozinami. Rozine smo predhodno splahnili pod tekočo vodo, ker na rozinah včasih pridejo kakšne smetke, pesek. Sedaj bomo potico lepo zvili. Lepo, enakomerno, najprej jo zavijemo. Prvi del samo malo in potem na tesno zavijamo naprej. Da ne bo zraka notri. Evo, takole. Naš trukaček je pripravljen.
tole polovičko lepo prerežemo, ker bomo dali v pravokotni pekač. V pekač smo dali peki papir, malo smo ga še namestili, da se nam naša potička ne prime. Zelo pomembno je, kako primemo potico. Tale rob, ki nam je naj bi bil na notranji strani ali pa na zunanji, ampak na dnu pekača. Tako. Še drugo polovičko. Takole. Potičko lahko majčkeno potolčemo in jo prepikamo, da iztisne, da ima zrak in da bo lepo se dvigovala in vzhajala. Jo kar fajn prebodemo. Potica je pripravljena za vzhajanje. Vzhajala bo 45 minut. Po vzhajanju pa smo pripravljeni za pečico. Evo, naša potička je ravno prav vzhajana. Sedaj jo bomo namazali z jajčkom. Celo lepo premažemo. Sedaj jo bomo dali v peč na 180 stopinj za 55 minut. Naša potička je pečena 55 minut in jo bomo vzeli ven. Potico bomo sedaj dali iz modela, se je ravno prav malo ohladila. Tako obrnemo. Lepo. Potico pred serviranjem lepo posladkamo s sladkorčkom. Malo. Potica je pripravljena za na mizo. Želim vam dober tek.